Ulu Vatan Soğusu bitken gezde benim yaşım 35 dedi. Ol gezde 9. Gvardiya Diviziyasının komandiri boladı. Al bugün bolatın bolsa yaşım 70'te. Sonda 35'te koşsan 70 boladı koy. Ama nesin soğuştan özünün azamatlık borcunu orundap kaytkanların birimin. Kazakta makal var, köp yasağından sorama, köptü görgünü sora degen. Жалғыз мен емес, біздің ұрпақ. Орысша айтқанда наш поколение дейді. Біз көпті көргендердің біріміз. Азаматтық борышымыздың бірі өсіп келеткен ұрпаққа. Біздің ата-бабаларымыз қандай кісілер болған, қандай өмір